Pozdrav ljudi, danas ću vam reći koji update je došao u Fortniteu. Prvo, promenio se rank u Ranked Reloadu, znači sad stajan ranked, ko nije igrao naravno. Reći ću vam šta je došlo u Fortnite Ranked Reloadu. Došlo je prva stvar, kao što možete vidjeti na ekranu, Sticky Grenade Launcher, ne umem da izgovorim, 2 Explosive Repeater, 3 Kinetic Blade, 4 Shockwave Hammer, 5 Inflator Pump Shotgun, 6 LMG, 7 Twin Mag Air, 8 Heavy Sniper, 9 Cobra DMR, 10 Tactical DMR, 11 Thermal DMR i posljednje Flowberry Fist. To su stvari koje su došle u novom updateu. Pozdrav.